Talofa Ecclesia. Good morning, Ecclesia. Yeah. Fatalofatsu le swafaman malo Yesu Kiriso tatu aliimo tatu faola. Papaya tu foi o tatu fire safa tasimale to fire moimu ma Samoa. Malfaletua ya mesa foi tamama tua ia malo. Ya vi ia la wale tu na lofuno na malele. Mo fire na taita manuia mai lo so ifua ma se tatu lo. Ile ya sa ole sa alfamana tu na ya tina ole sa tina. So for my Fata also ito skutasi. Auna foi o ito lai fata ma fafitai ya te ia. Politani foi o vi ya te ia. Ito tele for fine a mi le hanto. How oi o fa siri o ia ilato uma. Her children arise and call her blessed. Her husband also, and he embraces her. Many women do noble things, but you surpass them all. So, a love as powerful as your mother's for you leaves its own mark. It follows you your whole life. So le nita yao, abatule vi inga ile atua, faane ene no suafa. Faafetai ia te ia motina ufua ina mai mo tato. Motina
o tātou iai na te minei, o tina foi ua whai rangi le e whonama. Na tātou whaafetai I le tua, o na o lātou, o whai ina mai mo I o tātou o lama. Thank God for our mothers, the ones that He put in our lives, those who pioneered and paved the way for us. Celebrate their love and guidance. Ia ila tua I nei aso. Ia tātou watu me ia ila tua. Ia. Manai a whola manua nei. E te tūlai e runga, whata alofa, a watu se hab I se tasu o lewa whaina le tua whailoai. Ma whai iai, ia lofa le tua I atu e. Miri meu mai le atua, te awa ngenu mata mata uma. O sana aleluia, I le atua, o mamanu le soia. Miri meu mai le atua, te awa ngenu mata mata uma. O sana aleluia, I le atua, o mamanu le soia. Samoan, ia pati patia, olona lofa, le awa mawalupa, awa ia ole ala, ukumoni maleola, le awa tamawa, ai le saola saola. Salita le fai salamo se wafia ki na peseia. Fata pati popo le mana vasima mali e ona luga. Salita le fai salamo se wafia ki na peseia. Fata pati popo le mana vasima mali e ona luga. Samoan, ia pati patia, olona lofa, lewa mawaluga, hawaia ole ala, ukumoni maleona, lewa tamawa, haile saola tonga. Samoan, ia pati patia, olona lofa, lewa mawaluga, awaia ole ala, ukumoni maleola, lewa tamawa, haile saola tonga. Lewa tamawa, haile saola tonga. Se patinai viela tua neta out. There's no one who bow down and say you are God. Every man will bow down and say you are King. So let's start
I'll just sing hallelujah until you come again. And I'll dance in your presence until you come again. We will sing hallelujah until you come again. As we dance in your presence until you come again. We will sing hallelujah until you come again. And we'll dance in your presence, dance in your presence, dance in your presence, dance in your presence, King of glory, fill this place. I just wanna be you, just wanna be you. King of glory, fill this place. I just wanna be you, just wanna be you. King of glory, fill this place. I just wanna be with you. Just wanna be with you. O le tapo inga I le tua. Whalango I le lii e whapea o le maunga o Siona I latou. I le whanga e tia e tu mau e whapavau. La tatu tatalo, let us pray. O mātou o mai le li ie I lo whale tāpuai. E o mai malo mātou mautinoa o oio le tua, pa ia mamamala. A le mea o mātou I loa a umi o mātou I ai lo whale tāpuai. O na mātou I loa tuai lea o oe o le uso, o le tuangani, tātou te ainga whatasi. Fiu mai a ngā ngapa I ai I mawhutaina le tāpo I ngā le nuu malau e kālesia nei. Mātou te avatu ai le tāpo I ngā te taumau no mea malau fio. We come to these hallowed grounds knowing very well that we're here to see the King. Therefore, we don our very best. We brush off the lint of day-to-day life. And we come here
But we also know that you will accept us for who we are. When we come in shorts, we come with our tattered selves. We know that you're a loving God and you will receive us. It is the tension among those two extremities that we long to be able to be with. Come, Holy Spirit, help us worship your grace. Amen. Ola tātou amata le nei sauni ngai le pese. Te ina tātou a special fire. Pese masani tātou o sokona oli nei. Se lau whāsku wha. This is the time of our corporate prayer, and I invite you to go to that fuzzy place where you can interact with the Spirit.
whaftai le li e ona nei tai au mata mo fie. Ala whai melo no ulau e kalesia mai mata uma. O ta la pui o lo fale ta puai, ulu fale I mātou le mātou tapu inga, whaitele pe ona masani ai. I le manatu lava le tangata e le mawhau ma mafa iai. Le o le mea lava lea, it's a given, we're entitled to this. So nele masani e mātou na whai I aso sa uma. Ato nofo le tangata ma tosini nii, le faali mai o lawa fio I le lava yaso tau na mātou poto poto. Se I o mai le nei tai au. Na mātou I loa I lea ma mauti noa o se vā venga lava na whai e lawa fio le nei tai au mātou mo fio. E pise I e masani mātou o na o mai. I le mafo fautele fo I ai o pe o le aveina o le tā vale. Tau lau mea mātou mawhau I isi tu a te ia o tau nu. E pia whapenalo mātou o atu I lau fio I tapu inga whaia lau e kalesia I lewa yaso ma lewa yaso. O le pumoni lava le ali le I foina mua le nei tai au. Wana o lau fio lava na e sila fia. Le mātou o mai foi ma whaiatu le puletini o le aso le nei mātou te whātāua ina I tina. Na mātou I loa ai fo I le fō o le whaali mai o lau o fio I ai mātou I le nei aso sa o tina. Me leo la mātou te talo le li I awane I o mātou whaatala le lo mātou whaatuatua. I awane I so I fua I mātou ni o langa e le vā ili ina. Ai iai mātou le toa, e tapu klik ai le tele o mea uma mātou te waai ai. A mātou whaitau foi upo lau fionga ma mātou wafe ifo I se upu e fōu I la mātou waai, fōu I la mātou whalonga. O la mātou titalo le li e iai mātou le tō anga, e tapu klik ai ma mātou se waai. Pele o mua I ea se la au tala e le o whaumatia. Pele o wala awina I ea o mātou tangata ngā lulue ma le leiloa. Pele o langa I ea lo mātou tu I lalo e peo nei ai. O le whanaunga le nao I mātou le li I. Ina ni te iwo mai lo whale tāpua I e peo na masani ai. Aina nisi e mātou le whaali mai o lau fio. I o lawa I le tangi o le pepe mea, I o le mātou whalongo atu o sui mai le tau o vevela nei mai tau. Se I o lawa I o mātou langona te totasi le li I. O le mātou titalo I a whatu fungaina I mātou te iloa le whetalai mai o lau fio. A whapeina o na whatu fungaina lau o kalesia me mātou uma o na mātou le tau sisi leia. Se ia o I le whale tāpuai. Pe mātou te whaatawaina fo I tina na o le teimia whaelo la tō waso. A le teimia ta ape I mātou I le rolangi I le neiva yaso. Ia mātou wola wa mana nā whatu funganga. Na e wala uina I mātou o auna. O mātou wofo I nā atu foi o mātou tūlanga tofi pa ia. I le whaatala le ina o lo mātou nuu, ma lo mātou watu nuu. O lo mātou titalo I ao ngāne kapu ina. Le whaatufunga I nai mātou mo le nāngā ruenga e tau na whai. O mātou whaafutaia no le tele o le whamanuianga o mātou waaia. Utu fia I o mātou ainga. E meise I mātou o lo ola I le nei ma losi o Amerika. O la mātou titalo le li I o wane I o mātou nofo na whai. O wale mātou talita oto le ngase o malolo. E mātou te utu fia whamanuianga la o fio o topule mai mo I mātou. Male whamoe moe mātou te whamanuia I nātu o I fo I nisi tangata.
O e lava na e whetalai o se wha pele pele lo na ola e mau le a te. O le wha mau lo na ola o na oe malau whiau. E maua e ia. O le mātou tutalo o le whanaunga le nā. Ia one I manatu ifo le tangata I a te I lava. Matau mawhai e wha mau pue lona tūlanga. Ia I loa o na ofo I na ato o lona soifua maula. E tau tua I nisi. O oe lava na winga tutusa ma le tua. A te le manatu o se mea o mau le nā tutusanga. Ana wha maua lalo oe e oe lava o whai mo oe le winga o le tangata. Lea o manuia ai tangata uma. Ue e tuku I lalo le whataitai. Mātou te whataitai uma I ai. O le mātou te talo le li e whapeina le nei tapo inga. Ina e ua tuai le vi inga o lo suafa. Le manuia o la whanau tapo ai. E ma le whaatufunga ina o mātou tangata au mawale. We gathered here, Lord, as is our practice every week. But it's for only this reason, so that we can equip ourselves, so we can become better persons, so we continue to have this proclivity to that which is true. Because with that truth, it will set us free. Free from our own personalities, free from our own proclivities, and free from that which binds us as human people. Freedom from space and time. And it is our prayer that as we continue to worship and read your scripture, meditate on your words, that we get the boldness to double click on these things. So that way you continue to reveal thyself to us, not just during worship, but all throughout our week. A whapela wei eise mana o ngā lilo alo nuku malau e kālesia I nei leli I e o le nei. Ia o ngā I mātou e whalau te le ina ilo whina ngalo I le lalorangi au au. A whai e eise alofa, I le nei vai aso o le asavalia I mātou, ona ua mātou wāra lofa. A eise whamangalo I le lalorangi mai la tōlo mātou nuti whatasi. Ona ua mātou whamangalo. A iei se tu ua wanoa I le lalorangi le nei vai aso. Ona ua mua lau e kālesia, ona tu ua wanoa. La mātou titalo I whatufunga ina I mātou lau whanau. Mata mai lava I se matua se o I lava I a mātou whanau la iti. I le nei whatufunganga. O le mātou whaalongo manino ma whaalongo tutoa I le whetalai mai o lau whio. I o na mātou malo losi ai lea. Ma ofo I na atu teime tutorial soi fuamale ola. Le whalau te le ina I lo fina ngalo I le mene. O mātou mantua ia e kālesia ati ae. A tangata Samoa I so se mea o iai la whanau. Wha poto ai se to lua po sto tolu. O mātou titalo leli I iai na whamamianga la o fio. O fo ine I tau tuli I a mātou denominations, ma mātou tau, ma mātou service worship of order. A o mātou titalo leli I a sui whaktasi I mātou le neifilo. O I lātou e whatuatua matalitonu I ate oe. Mātou waai lo mātou e tunu o Samoa le mena mātou tupunga mai ai. Ma mātou manatua le tāulanga na ofuina atuai o mātou tua a ma mātua o lātou mamalu mapaia. I lawo fio maltala lele. O la mātou titalo lele ie. I oane I whaia le au ngā le nā tāulanga. Ia mana I lo fina ngalo lofa. Mātou mantua le alo lo tala lele I a la tolo mātou whaia susafa atasi le nei aso. So se meo lo lau maina I lo upu e au auna lele ie. Manue lo nganga pa ie whamalu loto o le au whaafafonga. A o atini mai fo I a mātou lo mātou whaaunga.
ma ngā luenga o whengai mai mātou o le whaaleleina lea o le lalolangi ina wa mātou ni lea. Ia ngāra mātou te talo whaitele. Tu ina atu i lumo o lau fio whatasi ma te talo lilo o le tangata lava ia te totasi. Me olo pele ia i mātou. Ma tā upo lo o atu ngalu wai i mātou te totasi woloa na e sila fia ma mai. Te talo e o fu i lava i o mātou te tolua, mātou te le whasoa iai. A leo o mātou whasoa sa o atu ia te oi le neitai auta maa. Se e tali mai e tusa maru sila fia o leo. Swafo Yesu ke riso lo mātou o li i mal whaola o mātou wole mo te talo atu ai. Amen.
lafo tupe I a te oe pisi I ese me te matipa ai. Lupu mo ni lava o whaia le nei fua I mo I mātou. Se whamanatu I ai mātou o oe le puna o merele ume ma whaia na maua le tangata. O le mātou te talo se e talia mai le fua I a la whanau. We give you these currencies, these fiat currencies, knowing very well that the basket this year is worth so much less than last year. But allow this to be a token of our gratefulness and our wanting to give something for your work here. Would you receive it in your grace? Amen. Whiunga le tua la tātou whaitawina, tusi whiwhilia mai le tusi whaitawaso le UCC, ngā ruenga la apostolo ni tau poiva, tātou whaitau whalawhai whaupoe George Fuwana le whāspulu. The reading this morning is taken from the lectionary. That's the book of Acts, chapter 9. We'll be reading responsively in the language of our forefathers, verses 36 to 43. You can follow along in your bulletins and your reading devices. Ngā ruenga iwa, whakatots furuono or whaskutoru. La tātou whitau e pēna masani ai. Sa iopa le tasi so o whawhine o tāpita le ingoa, e ta ua pe awha mataleina o tō reka. Ua tele ana ngā ruenga le lei, na mea alofa na ia whaia. Ia o mai o ia, o si ai, o mawhoia na lato mulu ia se e vai, e tule ia se e a whiawhia o ki tonu. Le whelātai lita mai opa, o whaalongo le au soo o iai Peteru, o na lato aua tuai lea o tangata e tō lua I ate ia. Uo le atu, au le whatuai o nā luatu I ate lato. Tune o Peteru I luma, o mai aua, o aso ia, na rei leo na so ia se ia le a whiawhia o ki tonu. O tu mai fōi whine malawa o sia la whutai. O ke tāri si mai, o whaari mai o whutino o whutire sa whai e tō reka. Ino ia te tātou o ia. A oturi atu Peteru I ate I lato malawa I whawho. O na tōturi lea o ia matatalu. Na whasanga atu lea o ia I leo ti o whape atu. Tāpitai. I nātu ia I lunga, o pupula o ia, o nei loa Peteru, o na nofo lea I lunga. Tamu atu leo Peteru I ona lima, o na whaatu ia te ia, o mara au whoi o ia a whaia ma whine o tia latu tani, o tuku atu ia te ia o ona. Whetau whāsku loa ma whāsku tolu. O noa e o pauna lava. Tātou tō whukatana te tō te leleni. O na whaia o ia o mai te rea sui te tātana si mona e moa. O le whaia pā o mai. Ia whamanuia te le maile atua I te mi uma tātou te whetau ma whaalongolongo ai upo ana whionga. Pe tātou te whetau ai, pe tātou te whaalongolongo o whaitawina mo I tātou. Ia utu ai le manuia o atua I ai tātou. Tuma watu pe ia te ia lana lava viina. Nei se i oi whakabau lawa. The nei ava noe whatalofa atu ai le pa ia ma malu o tātou sāninga. Le whionga te te whono ma malu o lau. Whatalofa atu fo I lo whai ngā ruenga I sunga I au afsosoani mo lātou whaitua. Whionga te akono. Whatalofa atu fo I le tātou e kānesia tupulanga o tamu matene. Whinawa noe whatalofa atu ai tātou paanga.
Valley, tātou mutu mea whatasi, I lawa ni ese a tātou tau, ia a tasi tātou I le li. I'd also like to extend a warm second Samoan welcome to our families. I noticed that some of you, this is your first time this year at this location. So I welcome all of you, extend a warm second Samoan welcome. And if you're joining us online, for whatever reason the algorithm shares with you this worship service, it's probably this, that there's something that's missing, but somehow you feel drawn to this community. This is the Second Samoan Congregational Church in Long Beach. And so it is my prayer that as you double click, let's say, on the worship today, that you'll be able to get a glimpse of what God is about in the world. And to the extent that you recognize that you were made in the image of God and your sister next to you was also made in the same image. And when you come to realize how deep that relationship is, then you will have this life that sings. So that when you walk out in the world this week, you don't walk out there as a victim. That you become an agent in what you do this week. So that is my prayer. O le launga le suafa o le tua le tamaa, le tua le alo, ma le tua le nganga pa ia. Laso le nei wa ato whaina o le stau tina. Le mawhawhau wai tina I lo lato pale whengai mo tamā initially. Ia ai le winga o le whaatufungaina o le tangata e mawhawhau I isi e ese mai nei lo mawhawhaunga masani. Ia o me alofa le nā ale nganga pa ia. E me whai ona maua, le a whamalosi e mā whauwhauina whapitoa tina, e roto e pōmala e. Wai tu whai wa tumu le tātou whalesā I nei. O le māwhuanga ona ua whātāua, o tātou tina. You will come to realize how important perspective is. See, of all the places that you could be, somehow you're here. You're confined by space and time, and throughout the week you say, I'm going to celebrate Mother's Day with my mom. My mom is not here, but I'll go to her church and celebrate. You can only do so many things in your life, and as time ticks through, you will come to this realization that that's the only difference between humans and gods. Humans are confined by space and time. The reason why you're here is because you're not there. God is everywhere. So, I'm saying this to present you to this format that has been part of the Samoan community, that was gifted by the missionaries since 1830. And this has continued to nurture our people. And though priests and pastors sometimes don't do a good job, but then it is incumbent upon people that come to these services that they also take something with them. So, o le manatu mo mua o te manao e awatu e tusa male talantatu whetawina. O le ale mafu anga e ala iona manatua e tangata to reka. There are millions and millions of mothers in the world, but what is so significant about Dorcas?
such that the elders felt important to commit to writing 2,000 years ago, that even now, today, we're reading about her story. And the first thing that you'll discover about her is she's industrious. E manatua to reka iana ngā ruenga. If there's one thing that you will discover about your mother, and I'm not just saying categorically mother, your mother, I'm talking about your mother, you will find this thing about her that's unique, that it was in Dorcas, and she was able to share that with her immediate community, and that's this proclivity towards industry. E manatua to reka iana ngā ruenga, te ole manatu momole nā. Sa ini oe po e a ngā ruenga na whai tina, ona e lola i o le mele. E ngā ruenga na tina lawa lato tu ma whai o le whai. To reka sa iai lona winga whapisi nisi, e aru au mai ia ie, mai le maketi ma le maketi. O na tale I lanu ese, o na whata watu la ia maua mai se whasilinga. O le whasilinga le nā e whangaila na whanau. Ma tangata o na nuku. Dorcas was remembered for this idea of industry. Now, when we were an agrarian community, it was very important that you get up real early in the morning so you can do the farm work. But when we moved from an agrarian society to an industrial society, we discovered that we don't need as many bodies, that the work no longer is about work that we're used to, but it took on a different format. With the machines, you're able to duplicate the efforts of many people. So the definition of work transferred from farm labor, farmhand, many kids to support the crops, to this idea of an industrial steam engine printing press, where a very small effort is required to mass produce certain work. And so part of our challenge during our time, as we move from an industrial society with its definition of work, that is now being desexualized. In other words, women are now able to do the work that men used to do. Now we're moving from this economy where that's the definition of work to an information economy, where we're no longer valued because of the work that we were able to do industrially. But now there's a definition of work that's coming into the fore, that's revolutionizing economy. And to the extent that we roll with that idea of labor, industry, ngaluenga, then the next generation of Christians and Samoans are going to need to find themselves in this economy, the information economy, where work is not something that we're familiar with. But the main idea is you have to have this proclivity towards industry. When you get up in the morning, you want to do something, but doing something now takes on a different form. So e manatua e tātou tō reka, ona o ana ngā ruenga. A whape iese o tātou tina, e le nea so tina, e whia tō reka, ilo tātou tupula. E te tawana, maua e ia le ne winga. O le leiba, ngā lue. Ia a o leo toe, whaia ngā ruenga e o na masani e tina, o leo
ta vale le larolangi I le economy, o le whai atu rau launga I Los Alamitos. A lela ngona umai Samoa I le larolangi au au. O le ala le tu inga ngā ruenga I ngā lua e tō reka I le economy o whapea ina lona whauina. Peo le challenge o e nā mō tātou. The thing about Dorcas is this thing that it's hard to explain. When she gets up in the morning, she wants to do something. She wants to labor. She wants to bring in the fabric, color them in a certain way, and trade them. So that way she accrues a profit. So it inures blessings to her siblings, to her husband, to her community. That's what she was known for. And I think to some extent the diasporic Samoan community, that's what we were good for. We came here, we had muscle, we had ways of getting things done easier. We optimized his energy, and that's why we became leaders of industry here. But anyone who has paid attention to the workforce and the economy, anyone who listens to the news and what the leaders of our country are doing, the definition of work is being transformed. No longer is this work that we're so used to valued by the system. But it's something different. It's something different. But as Christians, we should continue to have this proclivity. We should continue to seek out that which entails labor in this new economy. I heard something recently, and this is true. They said that we have an economy that's merit-based. In other words, you are paid according to your merits. But this is something that you will realize about the Christian community. We're not a merit-based system. No. We're not saved by works. No. So this is part of the challenge. So you come to church and you get this idea that we don't have a merit-based system, that we're saved by grace and not by works. And then we go out into the world and then we're told, well, you gotta have merit. We can't raise your wage until you've gone through these merit steps for you to have the corner office. And so I think part of the work that needs to be done by women most especially is this tension. You come to the church and you hear the love of God that was in Christ, that is not based on your actions and what you have done. The grace of God that is not earned. And then you go out in the world and you're subjected to these merit systems. And I think the work for contemporary Dorcas is to keep those two tensions without loss. Some people prefer one side and not the other, but I think the contemporary work that Dorcas is called to is to hold those two in tension. And you can see this in Samoa. My Samoan has, and my English has sort of like that. Te whapena. E te pena launga le Samoa. Au so ai atu tele I tangata lanu ese. Te pena la tātou tau mawhainga le Samoa ia te leo I lopo I tangata I mata matamai. Ona o manatu rolea o le ngā luenga le kalesia I la tātou senturi. O le whanofo file mua e se semana e lua. Peo ni luko fe ai se lua. O loo tau mawhai e o mai whatasi. Ai o mai whatasi a te oe.
So manatu mo na o manatu lono lua. So o ne ngalo ngalo we mamoi. O le mena manatu ai o manatu lono lua e te tau isi tina o na whataua isi tina. O le lava o le lalo langi o whataua e ta mā tina. E ana i ta mā e le to titi. E ana i ta mā o lo insecure pe a si i le tūlanga o tina. A o le o to tele. Langa le a o whapenale winga o le lalo langi. Si wanga nā lava la se ta mā o le wana nofo i lalo le. O le suka mo. I ana te le loa le mea leo lo tupu le langi. A o whataua e ta mā tina. A ma mawhoi le tātou o i le whasamo, na tātou i loa lea o whengainga nei a aina. O tamasā nei a aina. Ia, le mea tauna whai e tina, e tauna whatau e isi tina. Wa maliu nei tō reka, o tangata nau mai e o puti lana ngā ruenga, o isi fui tina. O isi fui tina na whatau alatu i e pauli. O isi tina na maua latu tupe ina o whatau atu le lanu o eile i e pauli e tō reka. O isi tina na maua latu Pa'whalawa, let's say, mai ngā ruenga le leia. Wo mai nei la o maliu i ato reka. Na manatu rola i e whataua le neitina i ana ngā ruenga. Tina leile vai eli sukala. I loo mai tātou le tala. E pese i le mena safa mai si tina le nā o ne le mawasa na companion. O tina ia, te ofai le leo si tina I sukala sa tuli si tina si e tasi, because all you need is two. And na o ia na alu I le vai eli, I le mūtini o le la, I le aso le nā, ina ua umona o le tina to tele, I le temila ele I oso mai le la I fafo. Anu sāfo I le e o se si tina e mako fau I le nei tina ma le mea sa safa ai o ia. Le ai alu ana o ia. So pe manatu lona lua le nā e te tau ana whata ua e isi tina. A double click lai le mele nā ana I lofo e tauna whata ua e lesi tama. Tauna whata ua e lesi Samoa. Tauna whata ua e lesi ainga. Tauna whata ua e lesi atunu. A o le template lava le nā e tasi. O wa lava ne I eise teimi I lo soifua ma le ola e te le whata ua I nā I nisi tangata. So the second point I wanted to make, and it sounds like this, women ought to praise other women. Women ought to lift up other women. Women ought to not think about the suboptimal behaviors of other women, but think about that which is good. And if you double click on that and go all the way down, you will discover your relationship with your mother, because that's where it all starts. Not everyone has a father. A guy just impregnates a teenager and then just leaves her with the baby. But everyone has a mother. And if you whataua isi tina, you will go all the way down and you will see that you need to do that work too. You can't whataua another tina when you haven't done that work with your mother. J.D. Vance sent out a tweet not too long ago, and he was talking about this idea of ranking love. You first got to love God, and then you love family, and then maybe you love your brother, your sister. And at the very bottom of that list is the immigrant, the stranger that you don't know, who broke the law and is here illegally.
Pope Leo tweeted back, J.D. Vance, you're wrong. Love is love. You can't classify your love like that. You can't say other mothers are more important than others. No. E tauna whataua e tina lava. A umalo teimi o whataua isi. That's a good enough life. Si langa ele umal teimi. Le fo te vai atura wa matana ro mai ia mata wishi umir lau ai afapela vai e umalo teimi o whataua istamata whataua itina whataua istamata. That's a nice life. So if you have this template walking out of the sanctuary today, this whole notion that other people are more important than you, other mothers are more important than you, that's the work that needs to be done at all the levels. Not just gifting, not just buying her lunch, but the words. And if you do forensic work, you will see that you have to have it here first before you're able to offer it. And this here was molded when we were with our mothers from the very beginning. And when we do that forensic work that only you can do, then it's a nice enough life. And I think that's the invitation for all of us. Amata awalavane fa maise tina ya mama lestina. Eo le ai a su e a matua su e ai luma a fadi vi. I mean in aro wala yo I wala na na pa ui fo ia te oio le fa mai rola ia o le mele le a to ia mo tina le asole na sasa ia o tina no le ustai mai o mai nei lava o te leo fa mangaloina o ia. That's the kind of work that when you double click on these points and you diligently pursue that to the very genesis of where that came from, you'll be able to go there. It's not an easy space, but when you're able to be there without loss, God shows up. See, that's the only reason why the church exists, right? That's the message that the church has carried throughout the ages, is this notion of blessings from God that manifests itself in the materiality. But when you double click on that, you will discover that the blessing is here first, spiritually, before it manifests itself in the physical. It's not have, do, be, but it's be first, do, and then have. O maliu ne lato reka, sa whataua e to reka I sitina. O na o mairola I sitina o whataua to reka. O whetangisi, whalongo lato pe teru le I le aile lata mai. Mana tua I lato pe teru o le so o matua le ale li. O ia na ave iei ki o le malo. Ia na ami lo lea. Pe teru sawia o a lava ne I whateletele ngese. Ina sau leo pe teru o a watu e tina ia ie pa auli na whaia toreka. Mala lato tau sama. Whamore mole whamanuia mai ia I mātou. Taupu mana tulon tolo na ore fefe ami tangata so ani mai. Pe mana taupu maul molina. Ale so na ami fo iso se tangata. E tauna ami le tangata o tangata. Tauna ami le tangata na ai o faaola ele li ila salo. Tauna ami le tangata na mori mawina le to tu manu malo Yesu.
Tauna ami tangata e nofo tonu lava i le mea lo fito i tonu wai le ola ma le oti. Tangata na ave e le li le ki. Peo le mea na oale ke fefe ami tangata. Ai le so ona ami fo iso tangata. Na mato fai ainga ma se off so soani le mea so o mawae. Whamaila tala e au. Fo mai o tele tau sanga o whaila mato o whale. Whamaila le realtor be tau se la wafe la mato equity o iai. To rume se ma whanau. Na fesini maila ia, a whapea ai whatau o whale. E ma whai ona o tu e doso mai ale equity lea. Ia, se fesini a whalele e tau na fesini a wae fa mai to se la wafe ia na equity a fi ro me va feo no fa nga e equity lea ia e no ala me fa nga i le seller fa le to refinance u fa o mila tala o fa tu ia tanga i fo yo le o le sen o le tala fu nei no mo lo fa le ma le equity le fa mai realtor ia tau fa na seller to o le equity lava na so ele me fai ona whaatau o le whale i tuku le equity na o na toso mai leo se equity o le whale pino tau whai whaamamalama i le rii lea le principle of real estate o te lofo i you can't have your cake and eat it too, right? It's an expression here in America. Once you eat your cake, you no longer have your cake. So you either have your cake or eat it, but you can't have your cake and eat it too. She was asking about this notion of equity and how do you access that, he said, after I sell my property. And I said, yeah, that's Oiberanga. Ele ma fai ona se aole fale a mai equity on average o toso mai lau equity. Le paule me e tupu se to ainga o le asu ese me to te no fo ai. So u famtaleina le tala lea ona te tawa ona fesini tatou i tangata olo latou whaibalo fi lima lea. Leo ma leo neto reka. Wa le mau tali ia nai tina na latou muti whatasi. Ona manatua la i o Peteru lai le isi a ai. Ona sakini no le a Peteru o wa o ia na tuki ia i le li le ki. Ia na sauro le o Peteru o whaola i ato reka. Ia ona whai lea ma fianga ro latou luku. Ia. O le tala lana. O le tatou launga lana. O tele swing o tina ma latou role o tatou tupulanga. Lefo wole o iai ase mea e le mawhai o na whai e tina. O ausia o me tina matatia. Whinga ruenga tina i le tatou port industry. Ia ale o sui le economy. Manatu mo wole o tatou launga i o lava le ave esea le nā winga o tina e songa e sa iri le lumanai o lana whanau e whamau pupu e lana tane o siosi a inga e wa aita meiti e ula na a tatou mawhau i le tua o le ata o le tamā e sau i runga. A dapo kle kāna tātou wilole e fu i winga tina o le tua. Papel tina o na whawhanga i lana tama. Papel tina o na alofa i lana whanau po le alawa i whea le anga o tamaititi. E whapena le tua. Whawhanga i tātou, ma alofa mai i a tātou. Le fu tātou maua le tala i atou reka. Ma isi tinana lato nuti whatasi.
Ia o se aoʻoga na mo I tatou le aso tinā I lenei tausaga. Tonu I alofa le atua, I manuia le aso tinā, I manuia tinā o le tatou ekalesia, I manuia foʻi tinā o le tatou utunuu, I lo tou aso faapitoa I lenei tausaga. Amen. Ia la faaiʻu le tatou sauniga I le pese teʻiteʻina I tatou o pese.
Pai utato sa mingo tuna tura la noi te tai o maftanga tama sunga le o ya to min le to tolo ya mola ko kalama pe mai atato sa mingo atato fai le talo. Let us pray. We've come to the end of our worship. Now it's time to go out and serve. We ask that you continue to come to us in different ways, that we continue to be humble enough to hear your spirit in our hearts, so we can live good lives this week. O mato wo le si uyo le nei tapo inga. Mato matua tam tina umo mato kalesia matina langia wao. Se o tu yai whamanuianga la o fio. A mata yo mato tina nei. La mato tu ua. Tu mamayo mato lunga le lofa tu no tele o Yesu Keriso lo mato li faola. Le lofa muti vale o le tu o tama. Ma maftanga le motusia malo nganga pa ia. Lunga le mato matina uma le lalolangia wao. Ne yo le whakabau whakakaulava.